Iswekhe yomhlaba inkosi yakithi kwaDloma madoda ishaya yomhlaba iswekhe le isimanje manje hayi impela mase wangacashiwe eDlunkulu phela amakhosi phela akakhombe khombili phela akwazi ukuthi kusuka umfana nje uwelusa imbuzi ongaka athuka insizwa nje ihambe emgwaqeni athuka leli qophelo kunabesilo sizocela umholo mabhinqa umfoka Mchunu ezengaphambili kuba azobabaza naye ngoba yibo laba bo social media uthi omunye engathi umakhanya nje ingane kangizwe cha abafani ngisho ukufana akukho ngisho inswebu macingwane sethokoza futhi sithokoze kubantwana baseNdlunkulu abakhona phakathi kwethu ngikhuleke emakhosini ngiqale nje ukuthokoza kakhulu ngibona amakhosi iswekhe yomhlaba inkosi yakithi kwaDloma madoda ishaya yomhlaba iswekhe le isimanje manje hayi impela mase wangacashiwe eDlunkulu phela amakhosi phela akakhombe khombili phela ashaya yomhlaba iswekhe nezinduna nabathitheli siyathobeka kakhulu angizukubamba kude kodwa ngizothi kuhluka kancane nje bengixolisa nami ukuthi mhlawumbe ngifike sekukade umuntu osuka ezweni elikhabileyo bengithi mhlawumbe ke kotholakala ithuba lekhokhasi kodwa ke akukho konakele ngoba phela ke isiqalo oqala nje ngizocela ukuthi kucacise cha ubaba uMhlongo nakade enabo abantwana baseNdlunkulu ngalela langa wayengaphazami wayinyathela njengomuntu omdala ngoba izwi noma ungane ebhesi ngakanani uma uyingane kodwa uma izwi lomuntu omdala lelama izwi lenjejana esencane efana nathi gelibeli iqina liyathusa isizwe esingenabo abanewabo isizwe esingenawo amakhosi isizwe esingenazi ingqwele ezihlonishwayo nesizwe esingenabo abantu abadala kuba njeke bese kuyonakala basibalekile ukuthi umuntu omdala mayisukuma ingwevu isukuma zibabaza bese sizwa singabantwana ngoba umuntu omdala akasenawo amandla ukugijima kodwa unezwe lodo akushaya ngalo athi ngeke ukhule mntana lawo magama lawo afanele ukwelusa njengomntwana mina ke ngizobabaza nje ukuthi ngaphezulu kwezinto zonke kufanele ke iqiniso singalimbathisi sisemanzini abilayo ezulu wakithi ngisho lokho nami esigabeni sami la ngigunywe khona engonyama uhlanya ligiya nembazo nje ishiwa abaseNdlunkulu eminyango konakele eNdlunkulu konakele esigodlweni lamagama nje ewakhuluma lo mntwana konke ireference letter iaddress akuthatha khona uthi ukuthatha eNdlunkulu esigodlweni makuphunyuka abantu abadala abazali bekuzala bephuma bemembezana eminyango thina sizingane sothini kodwa ubaba mayisephethe imbazo ethi uyamgenxa mama soke sawusondela sizingane nathi mase sikhulile amahle esethe iqhubu usethi cha ungakwenza konke ukuthi ungambulali mama baba siyasikhuza okunye sikuhloniphe ichilo laselawini nechilo lomuzi abantwana bavikelwa kulona bese ngiphinde futhi ngisho ngithi amakhosi nabanewethu nangabanewethu nangawo baba angaqheli kakhulu ukuthini ngoba kunje yikho lokho ayikho into ebuhlungu uma umzali ubuka uphunyuka sengane bangakanani abahola abanakho konke phezulu kwamehlo omhlaba kodwa ingane zibaphunyukile lengane nje kuthiwa izalwa yimi mina angangasi mina nami nginiwa yonke imphunzo nje engingayazi ngihambe nginiwa nje imphunzo nje engingayazi izingane ezalwa bume njengamahashi makuhluleka abakubo thina siyini uma ngabe lo mntwana senayela kuma social media okunye kufanele sicacise ukuthi mina nje
bengeke ngihambisane nesigaba sokuqala esenzeka ngalendlela esenzeka ngayo sombabazo wenziwa abathithiyeli ngenxa yokuthi kwakufanele abantu abasebenza kakhulu kwi-media space kungakafiki laba abanamangqangqa laba abangazilutho laba abangazilutho kwabona nje laba nje abangazobona nje ihlakaniphe ikhomba ubhicotha ikhohloko usuluhla kahle ngabe sihlakaniphe khomba mina ubhice nje ikhohloko usuluhla kahle kubalekile ke ukuthi into enjengalena sicungule ngoba thina sicela ko 20 years iexperience kwi media space and makhosi sendlunkulu no baba kufanele sikwamukele lokho sithanda singathanda umhlaba usoshintshile khuluma mina ngezwe laseGibhithe abathi kuthiwa abantu bahlaliswe phansi amasosha hambe khoxela amabhuluku lapho wabona amasosha edlisa inkwane atsha ngelockdown ehlenyuka la hamba izo ngithupha wabuzoboshwa ngisho umongameli wakhona eboshelwe ukuthi ubhedukizwe nje khona kanjani libheduka la impethupha nalabo balwa ngemlomo njengenkukhu ayisekho emahawini izolo manje ke ingase uhulumeni egadi ihawu ufuna siyiguduze sibambe la ikhona khona impi sithina sembizeni yakhona ke sibila khona noba umhlonga ngaphawula thini ngalesigameko kodwa mengaphawumeli umuntu oyingxenye le yanto lenokhona kule mhlaba nje umntwana unkeno phakadesho ngeke kuzwakala o-wrong yilo ofikayo ukuthi uthini ekuthiwe uqhamuka lapho wena njengoba lo mfana nje kunoma abona iphutha uvole uzohudula induna ngesiphunde ematsheni okuwesi ukhombisa ukuhlobonga ongapheki kokwenza manje uthini ngokhalo lenduna ngakhuluma nje ngozulu uthini ngokhalo lenduna ebamemeza ngamagama enza konke lokho ngoba wonke umuntu uzolo indoda nomfazi futhi abakwamakhanya nginakho ukusho ukuthi banengxenye enkulu abangayidlala ekulungiselela lesimo ngoba asengakuhlonizwa ukuthi nabo ngiyabezwa abathitheli namakhosi ebeka lento sineminyaka selokhu sahlala isilo kunje isineminyaka bayakhohlwa abantu ukuthi noma bangafisani bethini uma ngenzeka ungesikho ngisho umuntu olokophinda angene njengomuntu omdala wayewaphahluka nje amanye amaphutha angabonwa nangungane engaqala ukwenzeke ezihlalweni zakozulu engaqala ukwenzeke ebukhosini bakozulu bonkana khona ukuthi uma uwezwe emlandeni ufise ukuvala amehlo kodwa usikompilo ukuthi hambe kugonqizwa ubukhosi buze buhlale kahle mangalandelwa nje isilo ubhusha kulandelwe isilo undlokombani kuphenyisiswe kuyabonakala ukuthi kwakunamadoda aqotho ayeseduze ayikwazi ukusibamba ngenjobo isilo mangabe sekukhona la ngafohle ekufune kukhona nabantu behlonipha ulimi lwabo nonyathelo lwabo lokuthi uhambe kwami igcina la isilo sikhona njengamanje sihlale la izwe selibudede ngikhona sekune nenkundla entsha yeleyo ama social media la abantu bokhona bediliza abantu eziteji uthanda ungathandi ungeke wenze lutho beginqe phansi kuyaqala emelika ukuthi umongameli aphathe aphume aphinde abuya azophatha lokhujana unweleze phela lo kuthiwa uDonald Trump unweleze phela lo uthathe lo mfana wala eSouth Africa osungule inkampani eziphethe ama social media umhlaba wonke jikelele zakhombisa ukuba namandla wasuka lapho wambeka la eduze wabahogelana amakhwapha naye wamthatha wambeka phezulu useze wana amakhono ezandleni uDonald Trump ngisho sayina nje iphethi lokuthiwa iPT cash uthi phihla umhlaba wonke uthi usesayinile uthi phihla umhlaba wonke uthi usesayinile umhlaba umuvile baholi umuvile ukulese sigaba esikhona kubalekile ukuthi indlunkulu ikunakisise lokho isondele isungule mhlawumbe noma ikomiti elizokubhekana ngqo abantu abanika amanzulu lwazi kwalo mhlaba esikhona bangakanani nje abantu abebethi uright lo sikhotheni njengamanje nje into engine-short izokwenzeka njengoba ekubizwa bezindaba kwakhulunywa kanje unikwe sikhulu isihlangu lomfana kunoma ehle kunoma isole uzobhetuza kakhulu pheke umhlaba uzogandaya wonke umuntu okade ekhona la kaphinde futhi abholokoqe ngaphezulu kokwenza
ngoba indlela yokuthi akhuzeke ayilandelekile ngendlela yakhona futhi bese liluswe emhlabeni wakhe abantu abayizincitha buchopho zalomhlaba kuwona. Kwenzakaleni kuvalwe izwe kazoboshwa inkunzi amanxiba ekethi enkandla. Kwavala thiwa singayiphume endlini sahlala emafonini salimisa kodiso. Lamanse la khothama lahlonipha izwe. Lalalele sikushoyo. Lokho kukhomba ukuthi mangabe singayisukumela into enjengalena umhlaba uyemuka. Amashayina sungula lento ethiwa TikTok lokuyiwona wona esihlangane ngawo la. Ngoba bekhompyutha namamelikana aphethe o Twitter no Facebook kanye no Instagram. Asungula into la sekuyaholwa ngisho ukuholwa ke manje. Kuningi engifisa ukuphahluka ngisho emakhosini asesigungini sasedlunkulu ukuthi bakwazi ukuthi laba bantu akuyakayedwa lo muntu ngale kwabantu abanombono ohlukile ngobukhosi. Kunekomiti leti falansethi nesikhulele emahostela sahlala emahostela. Ngangisemncane ufunda isikole ngibuka bephuma obhuti bengaphethe lutho bengasebenzi bebese bephethe. Kwasho ukuthi njengomfana omncane oqapha izinto ngase ngibuka ukuthi kwenzakalani la ngabona ukuthi hawu noba bavele bawele nje isiporo somgwaqo bashone ngale koJulisi bathi bathinta laba abanye abakama ngezandla laba lokunjana bethatha bakuthathayo mayigolozo yedwa wabo ke kuyasanjalo usiyakubhayela emveni kwalokho kuthe kusuka bese besuka bona futhi bezobabaza isigamekweni esenziwe yibo bethi hey kwenzakaleni hey bathola umfana yedwa noStamina 10 atolike lenkulumo ukuthi ithini lapha athi khululeka athi we are looking for security company, we need a strong security company. Athi hayi ngeke ilunge kona security company gadwa yithi wona ngobuhlale nethi la ngutshela ukuthi mina kunenkampani zama security eziningi lapha eGoli bayazobaba umhlolo ezayihola ngobutsizwa zigada amabhilidi zigade izitolo ezingena inhlobo namaphepha nelodwa iphepha likhombisa security zenza umsizwa yonke into yibabonela yiba bazovikela yiba bazolokunjaneni nala kuma social media kunjalo ke kunekomiti nje liqondene ngqo nokulwa nendlunkulu omunye ugadla ihlamba ngapha omunye agijime ngala fakaze omunye abuyeze ngapha omunye babuye bezothi endlunkulu hey niyabona ngonakala hey kusisandla la ngizayikhuza mina yonke lento yini umhlaba muno njalo amakhosi asendlunkulu bantwana basendlunkulu bengithi nje umbela wokosa ifutho liyeza saxapha ebhodweni ngiyathokoza kakhulu kodwa kubalekile ukuthi lembe sizoyinqoba nami ngiyajabula nje umntwana uKinopho ukuthi ungumeme ngoba ngiyangibona sekuthi uyavumbu nje abakhonjwe ngonyaka ngikuyi top 6 nami ngikhonjwe ngonyaka ngigcine ngingazi ukuthi kwenze njani singawanaka amaphutha ethu umntwana omuhle owenza amaphutha bese khuzeka umuntu ukhula kanjalo kodwa lo akusewona iphutha leli futhi ke ngiyazi ukuthi uzolokho egega ngale kodwa into ebalekile yileyo ukuthi sicela ubukhosi bakamakhwanya bungabi nesenyelo ngoba lento isineminyaka asindwa izihlanga abayikhuze lempi ngoba kunje banesenyelo kunje kuvuza endlunkulu awuvala umpompi ecengweni sengihlomlileke nami ngethawula lamabhinci kumongameli wamabhinci bengithi umdideli uzoza ngomvumo ngoba phela mkhuzo wamabutho kuliphi isethu esalishoyo kuliphi sibatheni benkuzi sibehlule sibatheni benkuzi sibehlule sibatheni benkuzi sibehlule shaya umthelela othelela ngenduku shaya umthelela othelela ngenduku shaya umthelela
othelela phenduka sishaye umthetho uphi yena umthetho sishaye umthetho uphi yena umthetho sishaye umthetho uphi yena umthetho sishaye umthetho sakubona mahashi hlale phansi siyakhuleka Makhosini asendlunkulu aphakathi kwethu sikhuleke kubantwana benkosi basendlunkulu sibingelele ondunankulu kwamakhosi akhona phakathi kwethu ahlukahlukene sibingelele nabatidili beyifunda kankantolo zonke ikhona empini yesilo samabadla indlu lamthi amakhosi sibingelele ngokukhethekile inkosi yamabhinqa amacingwane ngangazi ichulu ukuthi kofika isikhathi sokuthi sibe sokhalweni idlwa amankentshana sihamba ukhona kodwa kendoda amadoda sibonga ukuthi sinawe la akuningi engakusho makhosi asendlunkulu kodwa siyawuthatha umyalelo wamakhosi ngoba okwethu ukwazi ukuthi amakhosi ayini phakathi kwethu amakhosi azinsika zesizwe amakhosi angabanikazi bomhlaba uNkulunkulu wadala umhlaba womisa phezulu kwezilwandle usekela phezu kwemfula wasethi ayobusa yonke lemfula namaqele namaqhuma amakhosi asendlunkulu akekho esinenzondo naye noma enginenzondo naye kodwa ayikho intembi njengokuthi sithi singamadoda njaqotha kwaZulu sivumele ihlazo lokuthi isithuse ngonyama sihudule phansi ngendlela engakaze ngizwe lokungazalwa sinawo amahlazo emizi yethu kodwa ke ukuthi uma kukhulunywa lezi indaba ngoba vele awukho umuzi ongashunqa intuthu kodwa ke kuthiwe akungenwe endlini ngenhla wonke umuntu azothi kodwa kaze ngikuza ukuhlambalazwa kwendlula mithi kwenkosana yethu kwanomthebe wethu ehlambalazwa umuntu kodwa siyayithola lento ukuthi emva komuntu khona abakhona kodwa ngifisa ukusho ke badidile ukuthi yimpi ke le mawungabonanga futhi ukuthi kunempi la yimpi ke le ngeke futhi uphinde ubone akwazi ukuthi kusuka umfana nje uwelusa imbuzi ongaka athuka insizwa nje ihambe emgwaqeni athuka umuntu omdala amthuke nje uzomenzani mayiphendula ngathi usho ukuthini uyophendula thini thunyiwe khona abangemuva kodwa ngiyakhuthaza futhi nami ukuthi ndonankulu wamakhanya siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu akusiza kupha amandla nesibini sokumelana nalento ngoba ihlazo lento ukuthi umfana adunga amanzi nje adunge nje amanzi nje kube sengathi kusasa thina sesinento esinayo nesizwe sawamakhanya umfana athi thina siwomakhanya kuyiqiniso umbuzo ukhona uthi hawu isizwe sawamakhanya sithini yona inkosi yawamakhanya ithini ngoba akekho umuntu la kwaZulu Natal nje okuthiwa unebutho noma unempi ngaphandle kwesilo amakhosi asendlunkulu agadele isilo intaba namaqhuma nempi uma ethi umuntu nami nginempi kusho ukuthi impi ke phela imelene manje ikhelelene nami nginempi ikhelelene ke lempi kodwa uNkulunkulu siyazi thina ukuthi uhlale ngakithi njengesizwe samaZulu lokho ukukhulunywa amakhosi ngiyakucela nami ukuthi sikwenze ixoxo lento asondele lo muntu asho inkinga yakhe isolve isothe ngendlela amakhosi asho ngayo akukho okusha amakhosi asendlunkulu engikushoyo kodwa ngithi mina kubhlungu nje inhliziyo uma ngithukwa nje noma ngixekwa nje ngoba khona kodwa engibona ukuthi ku-wrong ngikwenzile kodwa futhi ngijabulisa ukuthi kuthukwe mina kunokuba kuthukwe isilo kimi ke ku-right kuthukwe mina kunokuthi kuthukwe isilo ngoba empilweni yami nje sonke ngoba silapha sizalwa amadoda nawe ayizalwa amadoda
sizalwe abafazi namadoda ngokwenyama kodwa kulokhu okwenzakalayo ngiyaqala makhoza seNdlunkulu isinqumo samakhosi ngasihloniphe esithi uMakhanya akaphuma buyile emuva basiqoqela umfana bamlethela ngoba lo mfana unekubo unabazali ayichaze lento anginazi inkabi anginalutho esandleni kodwa nginakho ukusho ukuthi kulokhu kurong njengomuntu omdala kufanele futhi ukusho ukuthi kurong lo angiyena futhi umdidiri wasolundi mina ngumdidiri nje kwamabutho kaZulu all over kodwa umuntu uma esekhuluma ukungedelela nokungeyisa inkosi yobona ngiyabonga makhosi asemhlabeni nina besilo umdidiyeli uthi ingonyama iyobona inkosi esinayo ke ingonyama ushilo umntwana waso simbone uthi nalo leli yathangane elengonyama ngoba kuyenzeka okhalweni lakho kuphume okwehlukeneyo ngiyakholwa mina mdidiyelo amabutho njengoba ukuthi kuyacacela nombani ukuthi akuyona impi ebhekene nawe njengomdidiyeli akuyona impi ebhekene namakhosi aseNdlunkulu esiwahloniphayo impi nje ebhekene noZulu nje noma ngabe kuthiwa uZulu oseNigeria noma uZulu ophesha kwezilwandle impi esibhekene nayo ibhekene naye ngoba akekho umuntu ongelunywa amakhwapha kwethu kuyise ingonyama uyise wesizwe unomthebe wethu emgangeleni nje uma ufika kukhona umfana obiza abane wethu sikhona akakwazi ukuthi engaphakamiselana induku nabane wethu sithi cha awuqalela kithi qandi ke sizwe ukuthi inkokho iqine kangakanani impilo kungafanele nangempela ukuthi ingonyama iphendulele noma iphawulele lokhu ngoba zikhona insika eyimise ubukhosi amakhosi abantwana baseNdlunkulu nebutho njoba nikhona nabesilo asithathele lithuba ke nabendlovu kuba sikhuleke ubaba uZungu omdidiyeli wempi yesilo khona lapha eThekwini ube naye eziphambili ukuba kube khona kushoyo kwabili Yabezitha mphathi wohlelo amakhosi esizwe akhona phakathi kwethu amakhosi aseNdlunkulu aphakathi kwethu abadijiyeli abaqhamuka endaweni ezahlukahlukene neinduna eqhamuka endaweni ezahlukahlukene asibonge amakhosi asesithathile asibeka kumkhombandlela kuyiqiniso ukuthi uba khona kwethu la sizozama ngayo yonke indlela uzehlukanisa nalo muntu oticelela phansi isizwe sikaZulu makhosi esizwe ezinsukwini zanamhlanje na siphila ezinsukwini ezinzima kakhulu zazi khona enhlanje sisakhula ezayigula ngempela kodwa ezinsukwini manje zokugcina kunendlanya ezakhiwayo ngenhloso yokubani zizodiqilela isizwe sikaZulu phansi ngenhloso zokudiqilela isilo samabandla phansi ngakho ke siyacela ukuthi la ngikhona njenganami la ngakhe khona kunesiqeshana engasikhonzela enduneni yangikhonzela enkosini kodwa kuleso siqeshana kunginikezi amandla ukuthi ngikhulume noma yini into engiyithandayo uma kukhona into esengiyisho engalungile isizwe engakhelane naso sinelungelo lokubani liyongceba enkosini ngakho ke
kulesi sehlo esiphekene naso njengamanje ngicabanga ukuthi lesizwa le la eyakhe khona ingabe yakhile yacela ukubane inikezwe isiqeshana lapho ezokwakha khona kunenkosi ekhona ekhonza kuyona sokumbuzo engiyibuza wona yilowo ukuthi ukuzagijime kangaka izwe lonke induna yakhe inkosi yakhe ithini ngendlela akhuluma ngayo angifise nobona aboshwe mina ngifisa nje sengathi angafika sengaka sikwazi ukuthi sikhawulane naye sibone ukuthi senze njani emva kwalokho yilokho nje mina ngokufisayo ngoba uma eboshwa awuyoyihlalela kahle nje lapha uyobukela iTV abukele namabhola kanti makabe sixoxe naye la mhlambe angagcina sesihambisana naye kodwa nje yilokho bengithi angikusho engisho ukuthi ke bafowethu nodadewethu sicela ke bakwethu sangathi indlela engaya phambili konke lokho ngicela kunina makhosi esizwe Kwabeni nyama kayisho siyathokoza kakhulu Kwabeni umdideli obheka impi yesilo khona la eThekwini sizozama ukuphuthumisa nina besilo ukuze siphothule masinyane siyazi ukuthi abeyindaba bajahe nokuthi bapose emuva la abasuka khona kodwa ngiyafisa ukuthi ngichaphazele lokho ke kwasho inkosi umntwana wangenetsheni ukuthi nabeyindaba ngathi bengasisiza nabe ke beyiqhelanisa nalabo qhibukhowe bama media houses njalo abavuka nje mabengasi bazobhalani fanele bebhale ngendlunkulu babhale ngesihlalo babhale ngendlunkulu babhale ngesihlalo kubi ngoba nomuntu enelungelo kodwa mase lithinta kabomunye sekufanele akwazi ukuthi aphendule ngaleso senzo leso sesiya ngasemaphethelweni ngiyafisa ukuthi esiphakamise masikhuleke induna ebheke ibutho lengonyama eZululand induna uNyandeni naye abemfishane njengoGwabini sihlabele phambili kasela Indaba ezitha mphathi wohlelo angikhuleke emakhosini asendlunkulu onke ondunankulu bezizwe zamakhosi abakhona abadidiyeli abakhona njomane abe media abakhona phakathi kwethu kinina nonke enikhona kulokhu kuhlangana kwanamhlanje nina besilo nina bohlanga bantwana basendlunkulu asiqale ngalena inkosi ehloniphekile yakwaDlomo eke yayisho ukuthi asibabazele indlulamithi yamakhosi sibabazele ingonyama kulesi simo esibi kangaka kuyihlazo nechilo ukuthi namhlanje na sihlangene ngesimo esifana nalesi sibababazele amakhosi asendlunkulu ngalento ngoba lento makhosi idunga izizwe amakhosi ayiphetheyo eyiphathele ingonyama kulichilo ukuthi ingane encane kangaka ikhuluma izinto ezingaphekwayo lezi zinto engakwazi ukukhulunywa ngisho nayo indoda ekhulile nomuzi ewakhile noma yakhelisa umuzi engakwazi ukuyikhuluma kodwa ikhulume nje mhlawumbe ke iqiniso elithi sikulesimo nje njengoba onke amehlo njengamanje asebheke isizwe sakwamakhanya la kuvela khona lomkhapheya akukho esingathi mhlambene abakwamakhanya bebemthumile kodwa phela iqiniso elipheleleyo lithi isintu
uma inkomo zakwaNgubane zidle umbila wakwabiyela ensimini yakwabiyela, uNgubane uyahamba ayombabazela ubiyela ngomonakalo wenziwe izimpahla zakhe ensimini yakhe. Uma ngabe uNgubane ezothula angambabazeli ubiyela ngenza isibonelo nje ngalezi ibo ezothula zizoqhubeka nakusasa inkomo lokhu iqhubeka zidla amasimi abantu insimi kakabiyela ngoba akasho lutho umnikazi wemfuyo. Cishe ke into efanayo ke le namhlanje nangilinganisa ngalokho ngoba into efanayo lena namhlanje ukuthi ubanthwaneni isizwe sakwamakhanya sesisukumile sayothi ihlanga lomhlabathi siyayihlukanisa nalengane. Yebo yona impela eyethu ikhonze lapha ya kulezi intaba zakho Silo esikubhekele zona, kodwa lokhu ekwenzayo akusikhona ukuthi asikwazi ukuthathaphi. Mhlambe ningabe naye siyabona njengamanje ize ikhulume ithi singomakhanya kodwa bathulo omakhanya basho lutho. Imuphi umyalezo odlula lapho? Yebo abayithumile kodwa nansi sebenzisa leli gama ithi thina singomakhanya. Ngabe uyena spokesperson wakwamakhanya lokhulumayo? Uma ngabe abakwamakhanya bengamazi ukuthi uspokesperson wabo bathuleleni, lento isiqede cishe mhlawumbe inyanga noma ngaphezulu yenzeka. Kwenzeka nje lesimo asinambitheki kodwa siyasidunga isizwe siyasimosha nje egcineni ke bese kufika lapha evela khona obala, ngoba ngicabanga ukuthi isithanga sokuqala sasithi ayi laba phela bamlokhuzayo akaveze phela ukuthi kuphi la aqashwe khona ngoba uqashiwe nisemsebenzini. Umqashi wakhe ke akamveze, umvezile umqashi wakhe. Mangabe silandela lezi ithanga nje umvezile umqashi wakhe washo wathi yena usebenzela uhlangothi lukaMntwana obinda bizwe ngenkosi angikwazi ukubona nakho ukuthi uyinkosi manje ungumntwana manje yabona nje enye indavundavu nje, kodwa wakuveza ukuthi yena usebenzelaphi. Walisho nebutho washo ukuthi usebuthweni nalikabani. Makhosi aseNdlunkulu okuyihlazo ke nechilo lokho ngoba akukwazi ezweni kunengonyama engeniswe sibayeni isizwe. Uhulumeni wayinikezela isitifiketi kodwa ngelinye ilanga belokhu kuthiwa khona ingonyama nje kuyo leyo ndawo leyo. Ithini lento? Imuphi umyalezo othunyelwayo esizweni? Ngakho ke mhlawumbe bekungaselekelela ukuba isizwe sakwamakhanya ngale kokuhlasela kodwa ngokubeka nje imbono ukuthi cha ake sisukume naso sisibone njengesizwe sonke ukuthi naso siphumile sikhankasela ukuthi akulungise lento iqedwe lento lena. Ithole lo muntu simbuyise kuzokwazi ukulungisa lesimo lesi ukuze kungaxoveki isizwe noma kuxoveke uZulu uxoveke ngegama la kwaMakhanya. Ngiyafisa ukuthi ezweni sakwaMakhanya ngikhumbuze ukuthi mhla siqala ukufika enyokeni size esilweni esebuzile uMdlokombane isilo sakhipha inkomo zabantathu sathi sihlabisa noma semukela isizwe sakwaMakhanya enyokeni njengoba bese sinosuku lwaso njalo enyakeni okuzokwenza ukuzokhonza eNdlunkulu. Sase sikhipha inkomo eyodwa yesine sathi ke lenkomo inkomo kaphakathwayo. Angazi ukuthi isizwe sakwaMakhanya masi ngathula sithule kulesi simo esinje sinomlando ongaka ezweni sakwaZulu
sesiyaqeda lobo budlelwano lokho kuhlangana okweshiwa umdlokombane ekwenzile kuso. Ngiyafisa ukuthi noma ngabe bekubukeleka phansi lokho kodwa njengamanje ake kubukisiswe ukuthi sizwe sakwamakhanya sifika kanjani esixazululweni salento. Angithokoze nabesini. Siyathokoza kakhulu Kasela. Njengoba ngingasho sizozama ukuthi manje simbuncanise ukuze sibambe isikhathi. Mhlambe ke ubaba umphephethe ondunankulu wesizwe sakwaNgubane nizongixolela kakhulu Makhosi Sendlunkulu kufanele sithi kwenaba ngokuhlala noma ngokwakha ukuze esithobeni salaba bathi into yabantu abathile kucaca ukuthi izizwe zonke zamakhosi aziyemukeli asemukele isimo esibhekene naso mphephethe. Makhosi Sendlunkulu siyakhuleka. Induna zamakhosi ekhona abadidiyela abakhona umholi wamabhinqa ngwana umholi wamabutho kaZulu Jomani. Cha umuntu sekukhulunyiwe ngomthetho kodwa nje kubalekile la ukuthi umuntu azosho ukuthi sizoyibika ukuthi njengoba siphelele la endlini asihlangene nalento enzwa lo muntu njengamaZulu ngoba njengoba silana nje Makhosi Sendlunkulu yebo khona siyakhuluma ukuthi khona lento okuthiwa intando yeningi ukuthi umuntu asho lokho akushoyo khona into eyodwa nje ebuye ibe inkinga ukuphuma kwelanga nokushona kwalo akaze kushintshe okuchaza ukuthi mangisho kanjalo singaba kaZulu nje njengoba lokusazalo saba kaZulu ukuphuma kwelanga nokushona kwalo njengoba ngashintshanga nathi futhi asishintshile kodwa indlela esenza ngayo njengamanje imizi yonke njengoba ikhona nje inezindaba zayo njengakhona eNdlunkulu ikhona indaba zakhona engazi impela ukuthi mina njengogwala njengoba ngimlana nje ngangena kanjani khona endabeni zaseNdlunkulu ziyohlale zikhona futhi angeke iphele manje nangamzuku singasekho emhlabeni ziyohlale zikhona kodwa into eyumsebenzi wethu thina ukuvikela ukuthi singalimali njengoZulu ukuba uZulu akuzalwanga ukuthanda komuntu nje ungasho ukuthi isakhiwo sasidalwe uyena umdali wayedala izulu nomhlaba okuthiwa uNkulunkulu ngoba masokhuluma ngelembe yebo khona kwakuyilembe njengoba sisho akekho umuntu oyedwa ongaphendula abantu ukuthi bekhonze yena siwuZulu nje ngenhloso yokuthi umdali wevele eshilo ukuthi akube khona indlela ukuthi umuntu mephila kube khona legcina khona hayi nje kube njengebhola ukuthi kuhlale ground akukho la kugcina khona into engagcini ayisebenzi kusho ukuthi singabe sinabantu abangenamsebenzi njengoba sikhona emhlabeni makuthiwa asikaze sibe ngaphansi kweumbrella yokuba uZulu ngakho ke into yenziwa umfana lokuthiwa uMax
hayi sizwe sikaMageba angisho ukuthi zizonke izinto ufanele ukuthi abekezelelwe ukuthi azafike la phakathi kwethu bengifisa ukuthi sikuhlanganise lokho uthi lo mfana ukukhuluma lokho akakhulumeli yena kodwa bakhona bangemva kwakhe usho njalo njengoba esho njalo kuchaza ukuthi laba bangemva kwakhe siyafisa ukuthi eze nabo ukuze sibabone ukuthi sekukhona yini omunye umuntu ongase aphumele eceleni kwalokho esiyikho yena uyibiza ngobani ngoba uthi uyivikela bukhosi uzethu uyivikela bukhosi usho kanje njengoba ngisho uthi uyivikela bukhosi siyazi ukuthi endlunkulu zikhona indaba zakhona ezingasiphathi ke nokho kahle ngoba sikujabulela thina ukuthi abatwana besilo ngonyama esikhotheme umdlokombane asikujabulela ukuthi abezwana asikujabulela ngempela futhi hayi ukuthi ngoba kukhona umuntu esimkhethayo kodwa kukhona kulapho angeke singasilandeli isilo uma kwenza ngoba bengase sibathole bephelele la bekhona sithina siyojabula sithi ncinci kaMdoni ngoba nathi siyobe sinensika emileyo esibona ukuthi ayinto engantengi ngoba lamanzi aphehleka lapha endlunkulu iwona lawa asezama ukuthi azefikela kuthina ezosidunga iwona qobo lwayo lamanzi ngakho ke mangase ukuthi nawo uqobo lwayo ayaphela ngisho ukuthi ke la kuthina noma ngabe kuthiwa singanothando olungakanani akekho umuntu ongafanele ukuthi umdentify lapha kubatwana bakandlokombane njengesilo umthande umqome njengentombi esukushelwa insizwa ngeke kwenzeka kanjalo kodwa silandela noma imuphi lowo obekwe isiko nemvelaphi yalo yiloko kuphela hayi ukuthi isilo esikhona sisithanda ebusweni cha hayibo kanti siyaqoma nthini ngoba thina silandela umthetho ukuthi izinto zonke zihambe ngendlela okuyiyo ngakho ke njengesizwe hayi sizokulwela ukuba amaZulu njengoba siyiwona futhi akekho umuntu oyosigudluza kulokho ebese singazazi ukuthi singobani ngoba akufanele ukuthi mawuhlangana nami uthi mawubuza ugwala kuphi na angazi kusho ukuthi sangithi sengiyesaba ukuthi kwaZulu kusho ukuthi ngugwala nje emoyeni ngoba ngeke ngisho ukuthi ngugwala kagwala ngiyayizwa lento ukuthi ayina meaning ukuthi ngugwala kagwala kuphi kagwala ayikho into enjalo ngithi ke sizwe sikaMageba Makhosi sendlunkulu siyakubonga enikwenzile ukuzozimazisa isimo sokuvikela izwe lakithi kodwa siyafisa ukuthi ngelinye ilanga amakhosi abe ngaphezulu kwalokho ayikho namhlanje nesizwe samaZulu ke sithi kwenyuka siyazi ukuthi lento sithathela phezulu kodwa indlela okwenzeka ngayo kufanele ukuthi sisukume sime ngeenyawo sonke thina singamaZulu sizosho lokho namhlanje futhi singaphansi kombuso wamaZulu isilo samabandla onke indlulamithi siyabonga siyathokoza kakhulu nabesilo sizokhuleka ukuthi induna eqhamuka eKing Cetshwayo induna ubiyela naye akasike lijikayo sesiyabungcana impela nabesilo siyasiya ngasemaphethelweni angithokoze Mageba qondisa ohlelo ngikhuleke emakhosini asendlunkulu abatwana abakhona phakathi kwethu abadidiyeli bonke
zinduna uNjomane umdideli wempi kaZulu abacosheli beindaba cha okwethu njoba silapha ngisho ukuthi sizokweseka ese amazwi asewiswe amakhosi phakathi kwethu ngoba isilo njoba sikhona nje sihleze ehlalweni sesekwe ngamakhosi ngemva kwamakhosi khona thina njengabadidiyeli nezinduna ngakho ke amazwi esewiswa amakhosi phakathi kwethu siyaweseka kodwa ke siyafisa nje ukuthi sikhumbuze laba abanhliziyo zabo zilokhu ilobizelela ubukhosi ukuthi ilanga uma seliphumile aliphume elinye lingakashoni eliphume eqala so ke akusoze kwashintsha lutho isilo lesihleze ehlalweni okuyindlula mithi yamakhosi kuze kufika isikhathi sikaNkuluNkulu sihleze ehlalweni so ke laba ke abahambe bethuma ingede zabo ukuba icokofula isilo siyaxwayisa nje ukuthi kumkhubo omubi lokho kukuziholela ophathe ngoba ilembe elabumba lesisizwe sikaZulu alisoze sakuthanda lokho uma ke sanyakaza elibeni uyoba mkhulu umonakalo okwenzeka ngaleso simo nje sisodwa ngoba isihlalo siyahlonishwa osenikiwe ukuba kahlale kuso ngoba kulandelwa isiko udingeka ukuthi bonke abantu bekhothame kuye siyakhuleka ke esizweni sakwamakhanya ukuthi umne wethu lowana uma kumne wethu uma kumna wami mhlambe isizwe sakwamakhanya sizama ukumsondeza simqoqe ngiyathokoza futhi ngoba ukhona undunankulu wesizwe sakwamakhanya sinaye lapha phakathi kwethu asinabo thina ubuhlobo bubi nesizwe sakwamakhanya njengoZulu ngoba nabo bawumzimba munye nathi njengoZulu so ke manje ke uma ke elokho eqhamuka yena umfowethu lona enamazwi awabhekisa kunomthebe wesizwe kungakuhle ukuthi abakwamakhanya bemsondeze enkundleni yomndeni kwedlulwe enkundleni yomndeni bemsondeze la ufanele ukuthi bezomethula khona ukuthi nansi ingane yethu sesiyitholile sizoyixolisela esizweni sonke sikaZulu ngamazwi esethe yawawisa esizweni sonke ilokho nje ngakukhulekela nanokuthi ke si uZulu asiyibambe nje sithule sithi du umuntu oyilolo hlobo akabe salandelwa niyathula nje nime ngandawonye ukuthula kwenu nime ngandawonye kusuke sokusho ukuthi nabalelo othulini lomhlaba sebeminani balinde nina ukuthi banigade ukuthi kungabikho lutho oluyongena phakathi wenu lunihlakaze njengesizwe ngiqonda ukuthi ke siyamkhulekela ke mfoko amakhanya ukuthi engathi abakubo abakhonze kulesizwe sakwaZulu bengamkhumbula nabasebelele uthulini lomhlaba kebethi kumnyakazisa nje bemvusa umayelele ukuthi vuka sekusile kwenzela ukuthi naye ikhumbula ukuthi umzimba munye kanye nathi ngithokoze ke makhosi aseNdlunkulu sikhulekela lokho nje thokoza kakhulu menziwe ngiyakholwa ukuthi okamvundlane nabesilo makhosi aseNdlunkulu usho ukuthi abakuba bamvuse avuke engqondweni kuse kuye avuka afane nezingane zonke
esizaziyo ekhuliswa ngaphansi kwesimo senhlonipho. Siyakholwa ukuthi ke lokho kuzokwenzeka ngoba njengoba sikhona nje la sonke simele izizwe, simele imliba yethu, nayo nje iyanyakaza mangabe isizwa sibabaza, sikhala, simayeza, sithi shele kasenzeni. Kodwa for siyafisa ukuthi ngoba ngeke sibe kuwonke amaviyo, nina nikulelo viyo lelo le social media nibambe iqine, niqinise la nibona ukuthi akuqinile khona ukulungisa lesimo, ngoba lilodwa icilongo esilindile, lilodwa icilongo esilizwayo endlebeni zethu, icilongo lendlula mithi yamakhosi. Uma induna ithi qisha ungaqishi, leso simo leso sisuke sesisho ukuthi lo ungaqishi uqinisele induna inkokha. Siyacela ukuthi bonke laba eninabo macingwane ku social media ilungisenike ku social media, ngoba mhlawumbe ngeke sayiqonda thina, kodwa sazi ukuthi kuyisa ukuyisa whether ku social media noma kusemhlabeni. Isizingaqishiseki kabi kanti yonithi idlala ku social media ngoba ziningi nezinto zokudlala ezingadlalwa ngazo, kodwa hayi isihlalo. Siyathokoza kakhulu macingwane ubusihululele kweyokosa, salindileke ifutho ngoba nampo mama bakhwezela inkuni liyagxapha ibhodwe. Siyathokoza. Sesiya semaphethulweni ke ngizocela mhlambe kuleli qophelo ukunikeza undunankulu wakwaMakhanya Nguni ithe inkosi isizwe sakwaMakhanya asihletshwe. Umntwana ukhiye lapha kithi ekhaya unomakhela wayethi angishaye wena ngishaye iphutha. Siyacela Nguni ukuba namhlanje sikwenze umfana weposi ukuba usidlulisele konke lokhu okuyizethula amakhosi akwethulileyo zafakaza induna ukuba kube khona umnyakazo osheshayo ozokwenzeka esizweni. Kodwa siyafisa ukuthi nawe asisho ukuthi konke lokho esikushoyo sikubethela esiphambanweni njengoJesu, kodwa siyafisa ukuthi ube namazwi ongasu uwethule phakathi kwendlu, phakathi kwamakhosi asendlunkulu, abantwana basendlunkulu, abadideli bempi yesilo. Mhlambe nakho kuzosinikeza ukudamba kweinhlungu esizweni njengoba sishilo ukuthi lempi esibhekene naso uxhakaxhaka bemkhonto nje obhekwe esizweni sonke samaZulu. Siyacela ke Nguni ube uze ngaphambili ubeke lo ngasukubeke phakathi kwamakhosi. Ngiyathokoza. Ngithobela kakhulu Mokelo. Ngicela ngiyacela ukuthi kwengizokusho abendaba bayivale umshini yabo, ngoba inkosi ngivalile ukuthi ngikhulume ngalolu daba nabendaba. Ungathatha sithombe kumina mangikhuluma lo daba nalaba bendaba futhi bangayicosheli, kodwa ngimusho lokho engizokusho ngoba ngivaliwe ukuthi ngikhulume lolu daba. Nabendaba bekufanele ngabe ngikhulume ngolesine, uyazi uNdumhlongo umdidiyeli benyandeni. Ngicela ke Nguni uselapha nje sikuze sikuvikele nabesilo bafowethu beindaba. Ngiyazi nizozizwa ukuthi nizobe nizizwe kanjani nama ngazi, kodwa ngenhlonipho nje asikhuleke kunina nisemukele isicelo sethu sokuba sihloniphe ilungelo lenduna ukuba mhlambe ngesithi ukuthi igozololo kancane lapha emkhandlweni makukhona into exoxwayo khona lezo kuthiwa in committee osekufanele kuphumeke abanye kusale abathile abathintekayo. Sizonibiza ngabe siloni ngasho ukuthi siyanibiza sesiphinde futhi siyanixoxa simxoshile. Sihlonipha nje ilungelo lenduna njengesakhamuzi ukuba sikwazi ukuthi sibe ne privacy. Ngathokoza kakhulu uma abesilo bangathi besishiyeke, kodwa kungasale kukho